Naše goste smo već predstavili. Ratni album je najnovija knjiga Ivana Glišića. U njoj je obrađen u 3 ciklusa, period od 1804. do 1945. godine. Svi događaji opevani u ovoj knjizi su istiniti. Ivane, u poeziji rasutoj po mnogim jugoslovenskim časopisima i listovima i tvojoj prvoj knjizi Svadbarenje dominiraju ljubav, nemir, mladost, radost i življenja, poslovična mudrost naroda. Šta je novo u novoj knjizi? U ratnom albumu su lirsko-epske pesme i balade. Stil i jezik sam preuzeo iz narodne književnosti, a motive sam našao iz slabije poznatih zapisa i usmenih pripovedanja o zločinima okupatora u Podrinju. Pored ostalog, pevamo o pokolju đaka prvaka u Rumskoj, o raspeću Veselina Stojkovića iz Lipolista, o strahovitom 13. decembru u kući Veselina Krstića iz Uzovnice, kada su neprijatelji deci umjesto igračke dalje odvrnutu ručnu granatu, a majku naterali da gleda pogibiju svoje dece. Pevam i o oranju Leposave Krsmanović iz Jarebica. Njoj su pobili celokupnu porodicu. Ona je tog jutra sahranila porodicu i prkoseći neprijatelju krenula da obavlja svakodnevne poslove. Predlažem da ovu pesmu čujemo. Ljubiša Savić, sada sudija Udruženog rada u Šapcu, dugogodišnji dramski umetnik. On je govorio stihove mnogih šabačkih pesnika, pa je ovo prilika da čujemo pesmu Oranje. Oranje Leposave Krsmanović iz sela Jarebica. Sunce davno palo s visina, a ona zalud na pragu čeka. Nema joj muža, nema 3 sina. Otišli zorom podnogore, proleće zvalo Asore. Dok zvezde sjale na mrtvoj straži, krenula sama da ih traži. Našla ih je u osvit prvi, preklani leže u lokvi krvi. I mladi hras se skršen svio, ovde je silan tuđinac bio. Sa suzom u srcu i bez zvona, sahranila ih tog jutra ona. U podne na njivi podiže ralo, nastavi gde se s oranjem stalo. Gledaju je iz sela ljudi, pričaju o njoj, svako je kudi što joj iz oka suza ne lije, što se od bola ubila nije.